Mẹ gặp bạn sao? I've been waiting for so long. Keladon ke jingkarpat nak kaliang Chief Advisor caka Sorkar Jela ba di lapang ba alis ba pidai ban wengno ya gani ka jingdawa ka jongpi ban pentrikam ya ka village administration bill da ka basya thangan kai ka ba pidon man ong Aku paling kong do, semua ban pau kajing sokomen kajing semua burom, nambah jong fi ki parlok press, abang yo semua kita ka khobor jong i malapang mi khodi di mo, mi chief advisor jong ka sarkar jala, ni sokomen so burom, nuri ka sulong kabinet nak saklau, ini terwadi hati tekam lak banlong, kebar kabar minum lak ya kapan syailam bakla syu sau play tri kisnem la ngamut ngila im kata kajing syashet kala ngila im kajing sya penbit ngim semla yo uso ti kani ka bangi ngila de raikut nomor ka district council kadon na ka bor kum ngila yo mo da ka lembak sek schedule ngin snai ka an bakani ngila sna kat kum ka sek schedule ndai ngi kham tam pun ta daw ngi yang be strictly ba ka village administration bill dewan pass tinggal semua ban pau kajing burom kata ka khubor dari empat yo officially ru habari kata ka appeal mo request ka ban withdraw ti ka ba ngaso banong ka khubor ka ba syai ditangkan ni ada ka village administration bill lala ban pendep kat ko meje anut ndadong kam hiru ban appeal ngar ngale na jong kamera